Dobrodošli na sajam cipela i torbi koji se održava u Konji. Znači ovo je treća godina, jel? Treća godina sa nevjerovatan sajam u nevjerovatnoj sajam hali koju ćete vidjeti. Mi smo se oduševili, a vi nas pratite i ostanite uz nas ovo nekoliko minuta i pogledajte hiljade cipela. Cipela, yes. Tako je, da pogledaju hiljade cipela, znači da uživaju kao što smo uživali i mi. Nismo ništa kupili, to moramo da kažemo još. Uživajte, gledajte. Uživajte i gledajte. Voila, i mi smo upravo tu. Hello. Hello. Sretan rođendan. Again? Okay. Svake minute. Svake minute, znači danas je svake minute moj rođendan. Ja, pa zar nije? Yes. Mi smo treba došli... da slušaš danas. Jel da, pa kad te ne slušam? Ma slušaš uvijek. Mi smo došli nakon 300 skoro kilometara vožnje na sajam. Zove se ovako, samo sam sačkat sam ovo. Ayacabu Čanta ve Moda Foire. Znači, došli smo na sajam cipela i tašni u Konji. Koliko ima izlagača? Izlagača ima oko 200 iz 56 različitih zemalja. Wow. Pa idemo da pogledamo hoćemo potražiti, otići ili nećemo? Šta se tu sve krije, ma nećemo. Možda će od nas potražiti. Jeste joj pala kaška umije za rođendan na sajam cipela i tašni. Tašni, ja. Možda samo ovo, znaš, oni predstavljaju, nema... Pa da, nema, vjerovatno. Hajde, vidit ćemo. Idemo u nepoznato, nadamo se da ćemo vidjeti nešto lijepo, možda. Ako ne budem vidjela torbi, ne budem mogla kupiti torbu ili cipele, onda ću da se rasplačem ovdje na sred ovoga, reći meni je danas rođendan, please dajte mi te sa displeja. Da. Vidit ćemo. Znaš kako ja uvijek to skontam i dobijem. Evo na početku, odmah smo doživjeli udar displeja, interesantnih stvari, a oni koji zaista znaju, koji dolaze u Tursku, Turci zaista rade dobre cipele. Dosta kopiraju, kao i dosta stvari, ali imaju interesantne cipele. Evo samo pogledajte kako to sve izgleda. To je jedan dio hale, a drugi je tamo. Mi ulazimo prvi ovaj lijevi. Adnan Özgül. Women's New Collection. Doreen. Ona pjesma od Das Dolly ist Parton, falsch. Doreen. Wow. Wow, nevjerojatno, ne? So funny. Evo, baš su fine ove. Evo, odmah vidiš, kopiraju oni Adidas, znači ne smiju zbog trademarka, ne smiju staviti 3 linije ili Converse, ne smiju staviti onu zagradu, mogu staviti zvijezdu, ali eto kao posjeća na to. Sandale, cipelice. Merhaba. Is it okay if we record? Is it okay if we use the camera? Teşekkürler. I ti na ženske tamo, da. Pa ćemo onda se mijenjati. Teşekkürler.
Nisu teške, ovo su simpatične, ovo. Kako prezentiraju, da možeš savjeti da neće pući. Interesantno, jel? Baš su slatke. Već su Merhaba. Hello. I'm not ready to check this. Oh, you don't allow camera? No. No camera? Yeah. The other one said yes. Znači, dobili smo informaciju da ovo ne možeš i naručiti, kupiti sada pojedinačno, nego moraš uzeti 3 paketa. 3 paketa po 24. Isti cipela u paketu. Ja. Znači, Tako, 24 raznih brojeva, uzmeš 5 od 37, 5 od 38. 5 od 39, 40. A sad da ti možeš uzeti u paket 24, možda biraš, ne daju. Ne, to ne daju, to sam ja pitala, kaže ne, moraju biti sve iste, različitih veličina. Vjerojatno to znaju oni ljudi koji su u cipela biznisu, ali mi to ne znamo. Da, mi to ne znamo. Sad smo naučili, sve znamo. Uvijek nešto naučimo novo. Aha, evo su ovi Pluto. Bale, jel? Futrovanje, lijepe. Za zimu i za koliko se hoda, kao što se prije hodalo. Interesantno, baš su baš lijepe. Ja, te kao polu cipele, polu špagerci. Malo potičaju na Sperens. Sad smo dobili još jednu informaciju, to je recimo on kaže možeš uzeti jednu kutiju, u kutiji bude 8 cipela. 8 cipela, Da. Ali ovo je muška. Muška, da. Muška obuća. Muška obuća. I oni rade samo mušku obuću. Da. Baš fine, moderne. Pitaj ga ti koji je mogućnost kupovine, paketa i tako dalje, koliko je cijena. Interesantne su ove. Ahmed. And how many in a box? No, thank you, teşekkürler, no problem. We just came in from Alanya. Mislim sam negdje vidio. Strašno, ogroman sajam je ova hala ovdje.
taj sajam centar, mislim, cipela na sve strane imaju, jel? Da. Patika, dosta vidimo sličnih kopija velikih firmi, što je tipično u Turskoj. To su slatke šljive, mislim, Jel, stvarno. nevjerovatno, jel? Ja. Pogledaj, recimo, onih dole, sad ovaj to go. To go. Yeah, it's a really nice name. To go. To go. To go, to go. To go or to go? Znaš, vidiš, ovo ti je za... Snimaj i ti malo da imaš za ovaj Rio. Snimaj malo da imaš za Rio, ljubav. Yeah, they look nice, jel? Ja, ove su Hermes, ja. Very nice. Do you understand Bosnian language, Srpski? No. You don't? No. I'm the Albanian. That's my mother. And your baba is? Albanian. Oh. We are Albanian. I'm Okay. from Shkodra. Shkodra. I just came for learning here and I And they get married? Yes. And where are you guys located? Where's your... Konya, In Konya? Here. Oh, you're in Konya? 2 kilometers far from here. Oh, these are really... I told my wife, these are really unusual, nice shoes. Thank you, Mervan. And did you give me your card? You did give me your card, right? Yeah, this is his card, but my number is with. Okay. Ove su mi pravo dobre. And the catalog has the prices on? No. No prices. And Mervan, every shoe has its own separate box, or No. Oh, yeah. You mean like this? yeah, like that. Yeah, Luis Paulo. Yeah. Like this. I utisci. Wow, ne znam šta da kažem, koliko obuće ima, kakve su... Ursanja cipele večeras. Večeras ću sanjati cipele, ali jednostavno toliko sam oduševljena kako su napravili obuću, znači kopirali su dosta stvari, ali je to ljudi Improvizirali, kopirali, izmislili, doradili, dodali. Mislim, ja kažem, oni su fantastični što se tiče da izmisle nešto. Ovo je, znači, ne znam, nisam očekivala ovako nešto, iskreno. Cipela, neverovatni. Oni koji mene znaju da mi voli cipele. I ja sam oduševljen sa ovim sajmom cipela u Konji.
koji smo došli da vidimo. Je li valjala ideja što smo došli? Da, ideja je bila fenomenalna. Ma, ja sam ideolog. Da, a Amir je Ideolog. Amir je to obećao kad smo bili u Baku. Azerbejdžanu, kaže spremam ti neko iznenađenje koje ćeš voliti i bit će veoma lijepo. Rekao, ok, dobro. I, Nisi baš ono konje, ti se ne dalje da idemo. ne, rekao si ja konje, ne, rekao si konija. I onda, poslije toga, Amir je spominjao, joj, trebali bi ići ovdje. Rekao, nećemo. I onda smo odlučili da idemo u Koniju. Što nam je blizu, ali... Da. Ja. Hvala velika što ste pogledali ovaj show sajam sa nama u Konji, mislim ono... Thank you very much, thank appreciate you, it, thank you, bye-bye. bye bye, kolege se bye. Kako se zove, ne? Šiba? Šiba, ne, nije. Tako nešto. Nije ga. Šufa, ne znam. Šejha, jeste. Mi idemo dalje. Čeka nas večera. Prvo da smjestimo u hotel. Ja. Pa onda.